itu. Jadi matu ya kan nisfu Sya'ban. Ya ko malam nisfu Sya'ban ni satu gaji ro na tujuh matu. Satu kayaknya ya. Iya ko na tujuh matu ya ro baca yasin ko mangaribi katelu. Tak baca yasin katelu ko pure masa pajam mangaribi baca yasin iya ya si pamulangi illau dongi nai pasalama ki pole di sini nak balai. Iya yasin kedua ko ganaknya yang kedua kalinya kita baca tilau dongangi sebagai untuk pelampai sunga, kemudian kemudahan rezeki. Kemudian yasin ketiga minta keselamatan dan keberkahan hidup. Jadi ketelu dibaca magampang minatah 10 mili menit itu di sisa surah yasin. No? Ini komeki lagu orang ini melampai. Jadi itu anunya antara maghrib dengan isya. Ya. Jadi tak puasan ni bajana na sabak puasa ni Sya'ban na sana. De tu na tatutu lagi aku tu. De na tutu pong Allah Taala pintu na lagi na buka mana. Mapamulay tu labun na mata nasoy na tak buka pintu na lagi letu ele. Na nigi milaw pasti tembus lo ko aras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maki bab sebab ia kotoma bicara meraja cocoklah darona nasangnya Pak Desa. Maka dah mestinya ya pengajian ko pengajian bulanan hikmana ia ro ulang ialah hikmana nasabat tasidi ulang ang kami matuto nilai-nilai keagamaan dan peristiwa yang terjadi angka kang manasa to ia ko Rabiul Awal Maulid Maulid Nabi ia ko rajai bulan Rajab itu kan peristiwa Isra Mi'raj. Ia ke ulas Sabang peristiwa agah. Ia tu ulas Sabang nomor sidi. Ia na tu ulang yonroi rubai arah kiblat. Jadi itu di bulan Sya'ban arah kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa dirubah ke Makkah ke kiblat arah Baitullah. Jadi itu biasa seleng ibu mangolok kumi Masjidil Aqsa masam pajak. 10 menian ng Hijriah kemudian dibalik iloko Ka'bah Baitullah di Makkatul Mukarramah. Peristiwa yang kedua terjadi okulas Saban nasabak kaya Saban ina jo podangi cinampai sebelum masuk ke Isra Mi'raj. Peristiwa kedua okulas Saban itu adalah perintah turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ia tona alasannya salah satu dari sekian banyak. Nasabari itu nak kada nabita syahrus Sya'ban syahri. Ia tu ulas Sa'bang ulakku. Jadi ia ulangnya bu kang ia ular raja kalaba nih. Ia ke ular raja ulang istighfar. Ia ke ulas Sya'ban ulas salawat. Si baca Quran. Jadi ia ulangnya 2 amalan tapi situ kan telu kan. Kata tu pandai tamah kada 5. Di mani pakai katuleh. Pegai ma puasa, pegai ma mengaji, pegai ma salawat.
Jadi puasa sunnah, mega tu puasa sunnah na Nabi tako Sya'ban ni. Yang kedua, pegaiwi mengaji, at-tadarrus. Kemudian yang ketiga, pegaiwi masalawat. Makanya itu Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Ya kutu wa balikna Ramadan. Maginan ka wa balikna Ramadan. Jadi Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian tu manggil po tatambah yang baraka ukul raja si bola Sya'ban. Wa balikna Ramadan tak pada piri ka ramalan. Nah sabak mega tu matu umat na nabita tak din na oko ulas Sya'ban. Masa urut tu tau mati biasa na ko ulas Sya'ban. Karena ilawin atau malampi-lampi sunga. Iya. Aja mo ta maselang. Iyang pa'y suruh ki milaw dong. Maka da Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Po tatambah yang baraka ukul raja si bola Sya'ban. Wa balik ni Ramadan. Tapada piri ka pengulan Ramalang. Doa apa pelampi sunga ya ro. Iya. Nampak megay ka tu tak den nak. Mudah-mudahan dia nak laki garis si okoro. Jadi diusahakan ya. Jadi pegai bisa lawak kulang ya. Tapi pegai salawat minimal sisap buseso. Iya, dek to nanu ya ko salawat Jibril itu 10 misi di menit na sisap bu. Jadi ya ko salawat Jibril dibaca 10 si di menit sisap bunia tu. Iya. Apalagi ko ilepi icapak lillahi lepong ko kadanga enapa ati ipas solawat. Itu bisa 10 menit, 9 menit itu sudah 1000. Iya. Jadi mestina ko patapulo ni taong umuro angka salawat dia na lepa ngilillah. Ibaca supaya ia lengi atajangan mata batingi. Aja no komana lillah itar. Ko ilala ngati itaro salawat sesa. Aja nasu na lepa ngilillah. Ya kung ka salawat tayasa salawat rahasia. Dia na lepa ngilillah. Ati mi masalawa. Mak bicara sendiri tu. Namo manan na ki makwe jalato salawat ilala ro ko makiro ko yero na pa kita we. Ina tu nak kata pandite namo mak bicara si sumputo atin na masikiri lori pong Allah Taala. Dan itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Nanya tahu makero pak de nak kada ko pamasigi de namo ko mi copo boleh tukang batu nasi sumpung atin nasi bapuangi tahu nu dani pong Allah Taala. Namo ko mi galungi mak dompe mak bajase ko si sumpung atin na tahu nu dani pong Allah Taala itu. Namo ko mi sekolahnya namo ko kantor itu datu da maroki ako may tapi si sumpung atin na si bapuang Allah Taala tahu nu dani pong Allah Taala itu. Jadi dek to tu nak kada ko pamasigi apa makai kata ko masigi dan si sumpung atin na si bapuang Allah Taala. Onronan itu 5 HP mas sempayang itu yang kamu itu jadi ya jadi tidak mutlak itu jadi aja tak kada ko pamasigi na pasi sumpung ati de kenro ki monro matangangi mapalario to nasib betu ati masikiri lori pong Allah Taala itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah jadi dek tu ati mi meli pasi sumpun pakanjaki si sumpungan kemudian ulas sabat tu ulang ipenre tui ilar porok tui amalae ipatan tutui takdir 1 tahun ke depan. Yan tu konis Sya'ban ni. Itu ampai suruh ki mapuasa konis Sya'ban. Biasanya nispu si tengah. Jadi tengah na ulas Sya'ban. Ia matu ko meki mapuasa kamay na makanja tapuasang 10 telu 10 pa 10 lima siba 10 6. Ang kataw mali 10 talo 10 pa 10 lima. Tapi aku ya 10 pa 10 lima 10 nakatanga na ulang ni. Itu sekaligus puasa nisfu Sya'ban, sekaligus puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu namanya puasa putih. Ya kumeki malolo pulana ya tu ipake. Dia na baruba man tu watak kali ku ya tu na pananungat puasa Ayyamul Bid, puasa muti namanya. Puasa na Nabi Adam. Maka dia Nabi tapada ko mapuasa isiulap bujur ko na jamay itu talung nasulal na siulat. Tapi di tamatoy aja nah. Malor mato pula na ki mato. Itu. Iya. Iya robo komeki misang yati puasa Ayyamul Bid. Tanya puasa na Nabi tas ito ngana puasa na Nabi Adam waktu na ya din para lokolino oleh suruga. Mabolo manam mielili na nataro dosa pa palanggaran nasabari na puasa
siya puasa bagi telu watah kalena maputih mapacing mapuasa dua ngaso 2/3 watah kalena maputih ganna itelu ngaso mapacing mana ngalilena ina tu ampayasa puasa putih apa napapacingi watah kalena Nabi Adam maka dia Nabi puang talingi umakku ya puasa makanja napake mapipacik dosa lalan nasi ulangi makanya disebut puasa mutih. Tengah ulam ya 10 apa 10:5 10 nangopo na ulang itu. Jadi matu ya kan nisfu Sya'ban ya ko malam nisfu Sya'ban ni 1 gaji ro na 7 matu 1 kayaknya ya iya ko na 7 matu ya ro baca yasin ko mangarib ya ketelu tak baca yasin ketelu ko pura masa pajam mangarib baca yasin iya ya si pamulangi illau dongi na pasalama ki pole di sini na balai iya yasin kedua ko ganaknya yang kedua kalinya kita baca tilau dongengi sebagai untuk pelampai sunga kemudian kemudahan rezeki kemudian yasin ketiga minta keselamatan dan keberkahan hidup jadi ketelu dibaca magampang minata 10 mili menit itu di sisa surah yasin no ini komeki lagu orang ini melampai jadi itu anunya antara maghrib dengan isya ya jadi tak puasan ni bajanna na sabak puasa nisfu Sya'ban nasanna de tu na tak tutup lagi aku tu de na tutup ko Allah Taala pintu na lagi na buka mana mapamulay tu labun na mata na so na tak buka pintu na lagi letu ele na nigi milaw pasti tembus lo ko arsa. Jadi itu pun Allah Ta'ala kaliman menabuka pintu na lagi na nomor di malam 1 Rajab yang kedua malam nisfu Sya'ban yang ketiga malam 9 Zulhijjah yang keempat malam 10 Zulhijjah kemudian malam 1 Syawal itu kelima ya kong katau de natin roko tu lima wan ni makasibe mataru milau baraka ko pong Allah Ta'ala iya ko mati tak dito ko kalabong itu dijemput langsung jasadnya itu iya oh namal kang itu ya tapi marajirajing lai kostas pamelo makatobah wanya lepar dia natin rolat tu malasa nyarang ko salah-salah gitu iya dia makitu tapi itulah amalan-amalan para wali dia mereka aku sampai kangi siapa tahu ada orang tua kita yang ingin mengamalkan itu ya kong katau makada ya ku ya pura ka minu kopi dia watin rolat tu inu memang ni kopi nah baki mak doja iya agak kita pikir masih kirigi mengaji kita sampaja sunnah kita sampaja sunnah mutlak sampaja sunnah taubat kita ya dia sangat sampaja sunnah taubat bu dia na 2 rakang minimal 2 rakang iya ya kau tahu cek dek mi dosa na pura na jama 2 rakang aman ni iya ko makai jadi dapat na 2 miai jadi tu tapi ada ulama mengatakan tidak taubat itu kan yang pertama salat yang penting berdoa di dalam salat iya kemudian kama meraja ki agame lo yalo ko meraja makadaki tu hikmah ya sange hikmah pak disangan ya koto makada memperingati berarti melo iya kamenre nasaba angka aisana ya ko makada memperingati hari kelahiran melo iya ka aso jejengat makada agar wa dialog korak gurung ya ko makada ki peristiwa Isra Mi'raj berarti melo iya ka ya peristiwa supaya angka agurung wa dia lalelana makanya makada ki memperingati Isra Mi'raj dengan dia ko pacaraman ipodaknya makada ki pembawa hikmah Isra Mi'raj tania pembawa peringatan Isra Mi'raj tania tapi pembawa hikmah ya ko makanan pembawa hikmah arti pak disanga melo tala jadi iya na tu tahu madosa ko dia gaga pak disanga tala matu apa iya naro amanah naro tanggung jawab ya lenga makala mesti angka pak disanga tala makanya mode na mega yang penting kawa ditala nomor sidi kang iya roya maka de subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa napasambunganna alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir dua gagok kue pitu agurongang tapi 2 bagian subhanalladzi asra bi 'abdihi ikan kajolero
Pacingan na puang Allah Ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah. Pun nama pacingi. De gaga wat di madaki makaliliang aku puang Allah Ta'ala. Asra, ia angkai palalang. Biabdihi atanah. Jitanya Nabi Taipawa. De nak kada asra bi Muhammadin. Na palalang Nabi Muhammad de. De to nak kada asra bi Rasulin. Na palalang surona de. Tapi makadai asra bi abdihi. Na palalang atanah. Berarti tanya Nabi tabawa wan malalang suruh malalang. Namu idi angkai hadir aku metoki malalang. Eke katay palalang nareko atay. Iya miko mengaku ya ata belum tentu. Tapi ya ko atay maka na kabedana. Liang ngitaw mengaku liang iakui. Meka tanay ki tisa ka Pak Prabowo. Tisa Pak Prabowo ka? Tisang. Tapi nisag ka Pak Prabowo. Ay, jadi itu mengaku maka na misang na din isang itu makiro. Jadi angka tu tahu mengaku tapi dia niakui. Angka tu tahu yang akui. Ang ilaw ni niakui ko po ang Allah Ta'ala. Peko carana di mato madalari macawe madape. Makui iya na guru ngato subhanalladzi asra. Makade asra ipalalang engkaro jandi di ngoki sa na pintu tae. Akacica mi macan ne siya susiwan niya ro de na mungkin labi de nang kaya ro jangan nak kacan ni akatalu siya susiwan ni tapi ako na pano ipu iman na puta inamo ka 50 jadi to. Ada paham ya? Jadi pada ro nabi tamakala kini alina mi malalaw Makkah. Pole Makkah law Masjidil Aqsa. De na mungkin no la siwan ni. Tapi nasaba ipala lang inamo ka 10 malaw lisu jadi to. Makuti. Iya. Kemudian asra biabdihi lailam minal masjidil haram. Iya na pokok na ko. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pulok ko masjidil haram, lok ko masigi. Iya ko meki malalang iro tapake ya. Pak Cama, Pak Desa, Ibu Penyulu, idi manang ke hadire. Upasangi, iya kong kami lo talawi iro tapake supaya ko mati ki mati sahih ki. Maka dapat ko carana barak na misalnya koki kampot abo kongangnya maka dah mika lo jupanda rumah tu kota tiak serai target memang ni maka dah insyaallah oko kak matu masjid raya na pangkep masam pajalor jadi aku masam paja subuh ki oko masigi tanya ka memang ni insyaallah mika min re jupandang meko kak matu masjid raya na pangkep melo lepa masam pajalor ia ka kota salainnya bokongang takut kecelakaan ni oko pare-pare na tomate pakutanana po nga lata lacik dini. Pulikin ro yataku ken ro melolo. Maka la pulok pi masigi abokongang melo ilaw masampajaloro ko masjid raya na pangkap. Maka de po nga lata la atakui nasa ba pulok pi masigi melo masigi. Aja tak kadoko ki sigiri matu le pamanre. Ya tomi tu na pau matu cepat. Malaikat makado pulek bokongang melo mandre ko sigiri. Tanya perjalanan Isra itu. Jadi usahakan itu 5 koki roh. Jadi di pagasan pegawai kau aja tak kerja melo kantor aku ade maka daki. Ki ka masigi ton rima bere jama ko rosadena maka da insyaallah meka lo ko kak matu masam pajalor rosadena masigi rosadena kantor. Ini maka do ko kak rumatu masam pajalor ko pure matu ro maka do ko kak matu masam pajangasara. Jadi kinro ki malala tetap tu liloki masigi. Dan malaikat itu ditanya cuma itu kenri pole kenri melolo. Itulah yang hakikatnya Isra. Padahal Nabi tak kamagi ni tapiro dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal dia kenal dia nalokor Nabi tak. Ia kola yukurui, ia ko yite to ko Google ia kola gatanginya tu jarak na Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sisa bumi 40 na kilo lebih. Sisa bumi kilo lebih. Tapi nasaba pole Masjidil Haram ibawe law Madinah, pole Madinah na paitilaw Bukit Tursina. Pula ko Bukit Tursina, ibawa si paliwangi si sa Masjidil Aqsa. Ibawa la ko Baitul Lahmi. Pole mani Baitul Lahmi. Nabi tanah pertama ko Masjidil Aqsa. Mancaji do sebab pada tulap binala. Degre. Padahal ya ko maka malam pu Nabi ta pole Masjidil Haram la ko Masjidil Aqsa. Sisa bumi alat di kilo. Tapi nasabak macen ni. Pole Makkah Masjidil Haram ibawa jo lo Madinah masam paja. Pura masam paja ko Madinah iti lo konrona Nabi Musa sifat bicara pong Allah Taala. Gunung Sinai, Bukit Tursina,
pura yaro ipaliwa sisang inaliwang Masjidil Aqsa. Deni palepang ipaliwangi sisang ibawa loko Baitul Lahmi 10 kilo 10,7 kilo lotan na Masjidil Aqsa nonroy pole manoko Baitul Lahmi na parewa pe manoko Masjidil Aqsa. Padahal ia koya eka dua minatepuh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agama nana jadi ona ko makadaki oko ki aboko nga jokke puranitanya ka masam pajasubo ki purani masam pajasu makada oko ka romatu misalnya masjid emang kosok masam pajaloro namule pangi man retu nubalo ko pare-pare namule pangi man rak baralo ko baru dia nanti masalah nasaba capak na niya lalangang ngedila yan na to nakada tau pandrita latu memak ko na pajoka mesti ang kamon rima palatu na pa ko joka aja na to joka bawang tapahan ikan kaya to iya ko dia tapahan makundutongang itu ini hakikat Isra sebenarnya ternyata Mi'raj apa ya ko makada Isra tu alalangal lino iya ko makada Mi'raj alalangal langi si salah jadi aku makada Isra tu lino minonroy iya nah kada na Mi'raj iya na tu ampai sampajangnya dia tu nah kada makada itu sampajang as-sholatu mi'rajul mu'minin dia nak kada as-sholatu isra'ul mu'minin de jadi ya kau mas sampajang aja na lino tu lino mana wai angka ni agak luko korong kan ya roha bata lino miate jadi enreko ko sampajang itu ina tu nak kada mi'rajul mu'minin enreko aja na kau mas sampajang yang mana mi oko ye matu jama salah saya kipan oko mana ka je enreko yase iya mi ko Isra iya na tu lino iya mi ko makadani Mi'raj menre ne sampajang matu Mi'raj jadi sampajang pay bicara matu ne bicara menre napay alalangang iya napay niya ko lino iya mi pake jadi ini mania namo ini pak galungnya makoto loki galung aja tak ketemu lo galungnya makada matu insyaallah rewa ka masam pajaloro ya pe ko deta rewa masam pajaloro makada ki ko pak romatu bola-bola galuku masam pajaloro iya itu anunya yang penting asam pajang jadi iya jolo Makkah jadi tebelane ti nabi tay ti law Madinah selesai masam pajasuna na pamakutanon ronga ga maka de Jibril ko kumatu malaikat dapura Muhammad Madinah sanay na paitilo baital agasane bukit Tursina pure masam pajang ko makutan nabi ta kanon ronga ga maka nabi ta makutani nabi ta ko malaikat Jibril maka malaikat Jibril onron na Nabi Musa ko mesirun tu sifat bicara si bupong Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima ukiro bukit Tursinalaw menapay tilo Baitul Lahmi isure masampaja pure mak bersala Nabi tamakutan onron nga lagi ko makalay malaikat Jibril okko ni Isa bunu Maryam jaji onron na Nabi Isa jaji napay patamo ko Masjidil Aqsa Nabi tanay soro mancajima makmuna sinin na Nabi si bawa suruh ang kamanang ipaturo pole langi tapi tau mati manang kira-kira di iman na masigi aboko nga barani kira-kira mancajima ako tau mati mon rin itu tau mati manang iya na to na kadaguruta iya na ro isyarat makadanig